Ngolesithathu wekugcina mbukeli enyangeni yelwethi asikwamukele sikubingelele etindzabeni letinaba nabile Letisematseni ligama ngitozakhe Mathebula. Khumbula letindzaba tiyatfolakala enkundleni tekuxhumana ku-YouTube naku-DTT kanye naku-SABC Plus asikuphakele tona ngebunjalo bato. Mbukeli uyexwayiswa ukuthi lo mbiko lolandzelako uyahedla kulabo labavelako. Kubulewe titsandzani letimbili emganduzweni ethutaneni naseHazyview eMpumalanga. Kusolakala ukuthi letigilamkhuba tihlasele letitsandzani ekhaya lato ngesikhathi kuhambe gesi. Emalunga emphakathi eve kukhala sibhamu aseyatshela emaphoyisa. Emaphoyisa naba isithumbu salendvodza sitfolakale endlini sigcwele tinhlavu kanti isithumbu salona lomsikati sitfolakale ebaleni. Emaphoyisa anxusa takhamuti ukuthi tiwelekelele ekuboshweni kwaletigcwele. Kusolakala ukuthi lendvodza nemkayo bahlaselwe ekhaya labo. Kuthiwa letigebengu tivodlote isivalo takhala ngekhatsi endlini. Luphenyo lesikhashana luvete ukuthi akuketshiwa lutho kulendlu. Singumndeni silimele kakhulu. Siyawadzinga timpendulo, siyatibuta siyatiphendula ukuthi ngabe konakele kuphi. Because asikeva lutho thina ukuthi kunala abantu balwa nabo or kunalabacabene nabo previously, so silimele kakhulu. Imbangela yekubulawa kwalaba lababili isengakatiwa nemaphoyisa emanga asasabela timpilo tawo emganduzweni. And we complain ukuthi abasengedile amaphoyisa ngoba le masoyi era ikhulu kakhulu, so sitiva sithuwile ngoba last week bekuna 2 futhi lebulewe kwaba na 1 and then now it's 2, so every week la masoyi siyabulawa. Ngekusho kumibiko sesini lesihlalo kulendzawo kulembela sondo lengcile nje kuphela emaphoyisa akhathatekile. Ivule imlando yethu yokubulala khona ngala emasoyi lapho khona umndeni munye bababulele bonke. U-provincial commissioner wethu ukhombisile ukusimisela ukuthi uzawu establisha ithimba lema detectives ukuthi babukele yandawo yasemasoyi. Imasoyi iproblem kakhulu nathi asilala esimaphoyisa waseMpumalanga. Luphenyo lwemaphoyisa luyachubeka. Sebasungule emabhizinisi bantfu labasha esifundeni seMpumalanga ngenxa yokwenyuka kwetibalo tekungacashwa kwebantfu labaphotfule tifundvo tabo tasenyuvesi nobe emakoliji esifundeni seMpumalanga. Lensha ingena emabhizinisini nje ilwela kubeka singwa etafuleni. Etibalweni tekota yesithathu letiphume ku-statistic SA kamuva tibonakalise ukuthi sifundza seMpumalanga sihleli ku-35.5% uma ke kucatsaniswa nebantfu ke labangasebenzi. Cishe iminyaka lengetulu kwe-20 takhamiti betisaba kusondzela kulesakhiwo. Tigebengane labasebenzisa tsakamiva bese basigucule likhaya labo. Ngepha nyalo lesakhiwo siletsa lithemba ebantfwini lebafundzile lebaneticu ngepha bangatfoli umsebenti. Ayanda Makakula waseBarberton ufundze wabanetici kutemkhakha lemitsatfu ngepha wangatfoli umsebenti. Nyalo sewunika ematfuba labanye lebafuna umsebenti ngaphansi kwesikhungo lekasungulile. Lesikhungo asiti kuphela lebafundzile kepha nawo wonke umuntfu lekafuna lisito lekwenta ngcono impilo yakhe. Bantwana labaningi lababetikolweni abakhona ukuthi bathole likhono labaloko labakufundzele nebabuya bahlala emakhaya ngenxa yokuthi kuswelakala imisebenzi. Sabona ukuthi ingcono siyivule sibambisene nalamanye bafundzi ababuya ama-university sabe sesiyayivula. Lesikwentako la sibasita ukuthi sibathole le misebenzi, sibasita lababuya etikolweni labanganawo lo likhono lokula imisebenzi abayifundzele ngoba etikolweni babaniketa i-theory kuphela. So siphindze futhi sisite nalabo lafuna kucala amabhizinisi ngoba siyasebenzisana nemabhizinisi nama-institution lamanye lafana nabo-NYDA nema-companies lakhona la. Lona lekaphotfule tifundvo takhe tekupheka sewuvulela ikhishi kuso lesakhiwo uthengisa kudla kwesintfu. So angitiboni ngiyofuna umsebenzi nemali iyangena iprofit ikhona yayibona ama-customer nale bengacabanga ukuthi angaba khona akhona cishe yonke itribe idlala emakhonjo. Zamakhosi Mbatha usemkhakheni logcwele emadvodza. Mbatha ucasha labanye bantfu labasha kuti libhizinisi lakhe. Umsebenzi ayikho especially kubantu besifazana kumadima ukuthi sithole umsebenzi. Madodza asibuka ngazi ukuthi siwiki emayini uyazama kungena nakhona
uyayibona ukuthi leyo industry leyo vele yemadoda esikhatsini lesiningi bafathi bababuka ngazuthi abantu base-office kuphela. Kusesenjalo lo muntu lomusha sewuneminyaka lesihlanu afuna umsebenzi sewulahlekelwa naLisemba. Sho ukuthi ngina 5 years solo ngasebenzi ngiya-applya umsebenzi angiwutholi ngiyahlangana nema-post ngi-applya since vele maningi ama-post lengiwa-applayele but awu umsebenzi no. Unine wanompumelelo ucela uhulumende ukuthi asite labantu labasha lebaphotfule timfundvo. Ngicela ukuthi uhulumende asisite thina sinebantwana laba labafundzile bahleli emakhaya bangakhona ukusebenza. Asisite ngendlela yena le ukuthi bantwana bethu bathole umsebenzi. Bathole vele impumelelo bonke bantwana laba labahleli lamakhaya bangakhona ukusebenza. Mara kube etikolweni bayile. Lomunye umdala enzaweni yaseBarberton uDvonsaka Madima ngaseTimalini wenda imtamo yokufundzisa bantwana bakhe. Ngidiphilisa ngalokulo ngikwendako la ephambi kwenu ngithenga amatamatisi, ama-plants. So sizama ukukhulisa abantwana. Bayafunda abantwana siyabayisa ema-university kodwa kumatimba nje mntwana. Umatimba ngendlela lesimanga. Liphinde nivune imfundo emabanga laphakeme Manamela naye ukhathatekile ngalesimo sebantu lebafundzile ngepha bangawutfola umsebenzi. Why sisebenza kakhulu yenza ukuthi ama-university nama-TVET colleges wethu aphendule kwi-economic recovery plan eya-announcwa umongameli uCyril Ramaphosa responda to isimo somnotho. Sisebenzisana futhi kakhulu ne-industry ne-business ukuthi sibonisane ukuthi whether lama programs wethu apha kumnyango nakuma-institutions wethu we-higher learning ayaresponda kuma-skills demand afunakalayo la e-South Africa. Manamela ucududele umkhakha wangasese ukuthi usebenzisane nahulumende kude kulusane kusolakala kwemisebenzi ngekuthi kuvulwe ematfuba. Ngingu-Eric Lobisi weTindzaba SABC eMbombela eMpumalanga. Kubuka kabandi lelidzaba lekuswelakala kwemisebenzi kubantu labaphothule tifundvo emanyuvesi nobe emakolishi. Emoyeni sinemnumzane Phila Muweli lolisekela lemcondzisi elitiko letemsebenzi emphakathi. Mnumzane Muweli asukwamukele sikubingelele etindzabeni Letisematseni. Sibingelele nabalaleli nababukeli emakhaya. Siphinde sibonge amagunya abasinika wona ukuthi sizokwazi ukuthi sikhulume ngalolu daba olushisa kangaka. Mnumzane Muweli kuyabonakala la kuyachubeka kungacashwa ikakhulukazi kwebantu labasha labaphothuleke tifundvo tabo emanyuvesi nasemakolishi. Ngekubona kwakho kungaba yini imbangela? Ngeke ngathi mhlambe abantu abaphothulayo izifundo zabo ema-universities mhlambe abaqashwa bayaqashwa abantu mhlambe ngaba ukuthi izinga lokuqashwa alibi ngendlela mhlambe esuke silindele ngayo ukuthi mhlambe libe phezulu ngenxa yezimo mhlambe ezithinta uhlelo likahulumeni nesimo somnotho izwe elibhekene naso njengoba sizokwazi ukuthi kulesi sikhathi siphuma kwisikhathi se-COVID-19 ibikade ihlasele kwana nokubambeka ku-advertise kwamanye amathuba emisebenzi kwanendlela yokushintsha ukusebenza kukahulumeni because of lawo i-diseases le kade iphumile le okuyi-COVID-19. So kuye kwathi kuba slow kancane ukuqashwa kwabantu ngenxa lezo ezifana nalezo. Kodwa-ke njengamanje uhulumeni uyabathatha abantu uma ngabe kuwukuthi mhlambe kunemisebenzi ephumile kuhulumeni uyawanika amathuba kwi-youth although mhlambe-ke kungenzeka ukuthi kube kwi-level esezingeni eliphezulu kakhulu. Ingabe mhlambe ngitiphi lana ticu eletinemathuba emisebenzi leminyende kanti ke futhi ngitiphi leto letinemathuba emisebenzi lemincane? Ngokwamathuba emisebenzi engakusho nje ngathi kudependa ukuthi i-department noma umnyango kahulumeni lowo okuthi ukhipha ithuba lomsebenzi ngokwendlela olindeleke ngayo ukuthi uhambisa ama-services kubantu iziphi
imapha ama-skills owadingayo ngaleso sikhathi ukuze bezokwazi ukuthi badelive ama-service noma imandate yabo as a department. Asinako ukuthi sithi lama-qualifications lawa yiwona adingakala ku-public service, kodwa kuya ngokuthi iminyango kahulumeni ngaleso sikhathi yini into eyidingayo ukuze izokwazi ukuthi ilekelele ekutheni idelive ithu imandate yayo. Then kuba nama skills are different ke ngenzeka kubo public administration, kuyenzeka kubo human resource, kuyenzeka kube nursing for department of health, kuyenzeka kuba ama-doctor. Then it depends kwi-sector lapho kudingakala khona lawo ma-skills ukuthi umnyango imapha ama-skills owadinga ngaleso sikhathi. Asikwazi ukuthi sithi le qualification ayakwazi ukuthi ingaqashwa ayidingakali kuhulumeni le ibalulekile kodwa kancane nje ngicela ukubamba nje ulimi kancane nje angibuye kuwe lazinhle naye ke la ungilomunye ke umuntu lomusha ke lazinhle enyundu kanti ke zinhle ke ngizathe ke lomusha futhi naye lo wende i-public management la esifunde nobe ke enyuvesi iTshwane University of Technology. Ungasichazela kabantu ukuthi mhlambe wena ngibuphi kumatima lobukene nabo zinhle? Mina sengina 9 years lomnyaka lo wesi9 ngaqeda e-university. Mara lengakusho ukuthi mathibe umsebenzi akhona nedi asicasheki. Ngisho into lesengiyibonile okay lokunye i-lack of information. Mina nje ukuthi i-DPSA ikhona yakhipha njalo ngalesine njalo nje ngeliviki yakhipha bengingakwadi ngina 2 years sengikwadi. So lokunye lokwento sibone ngazuthi umsebenzi kude ngemathuba kude ukuthi nale information asinayo. Ngimatimo lengibhekana nabo ukuthi solo angicasheki yebo ngiya-apply and sengifika kule age le basho ukuthi ungazufikela kulo 35 awucasheki. Mr. Mweli ukhuluma zinhle ukhuluma ngenzaba la yekungatholi lwadi ngendlela lefanele. Ingabe nilitiko mhlambe lwadi niyakhona kulikhipha ukuthi babe nalo ukuthi bakhona ukulithola malula kanti nabalitholile mhlambe ngitiphi itinvo letingasikahle lebatendako uma bafaka leto ticelo tabo tale misebenzi kule lwadi lesenilikhipile? U-DPSA uyatholakala nakuma social media platform kune WhatsApp channel esisanda kuyilontsha as i-directorate where sifaka khona amathuba emisebenzi abantu abazokwazi ba-access amathuba emisebenzi khona ngaphandle kokuthi mhlawumbe bawungene ku-website because sometimes kuba difficult ukuthi ungene ku-website kodwa uma kune WhatsApp channel uyakwazi ukuthi uvele uye lapho ama-post alodiwe lapho afakwa ngolesihlanu sizinhle awafakwa ngolesine njalo ngolesihlanu kodwa kudiphenda kwi-schedule isonto elinama-week asiyifaki i-public isonto elinama-holidays asiyifaki i-public service vacancy siphula lapho because asisithole isikhathi esenele so kwi-processa i-information siyenza ukuthi ikwazi ukuseka abantu. So into esenzayo sizama ukuthi si-engage nabantu nama-department njengamanje kune-regulation entsha amendiwe lapha ku-regulation 65 kwi-public service okuwona manje ukuthi awa-advertise kwi-public service vacancy sikhula lapho sesikwenze kwa-impoqo ukuthi wonke ama-department akhona ahulumeni national provincial fanele ukuthi advertise kwi-public service vacancy sikhula unlike before lapho uthola ukuthi kunamathuba omsebenzi i-department iyachuza ukuthi ifuna u-advertise ku-website yayo na ingeze ku-DPSA yokwi-platform evuleleka wonke umuntu. Again enye into esiyenzayo sivika ukuthi kungabi nama-corporate kuthiwa eminyangweni kahulumeni kuzothiwa kusebenwe abantu bangaphakathi abantu abasebenza kuleyo mnyango. Siyakuvimba lokhu impela sikuvimbile ukuthi angabi ne-department ezothi lama-posts ama-post eminyango ukuthi phela abasebenzi abasebenza kulowo mnyango ngoba kubukeka kune-discrimination ku-discriminate amanye ama-potential candidates or applicants angakwazi ukuthi mhlawumbe awamitha ama-minimum requirement for lawo ma-post lawo esuke ekhona kula lesifungo sikahulumeni.
Ukhulume ngendzaba ye-WhatsApp channel mnumzane Mweli. Ingabe itfolakala kuphi? Ngilangabe umuntu omusha nje uyatibuta ukuthi ufuna ukuyitfola le WhatsApp channel. Ingabe ke uyitfola kuphi? Njengamanje itholakala njengoba usuke uchecka khona le khuluma ngo-government ZA, siyafaka lapho ku-government ZA, siphinde futhi sibe khona manje specific for i-vacancy sikhula. Uma ukuthi no-WhatsApp uya kulawo ma-channel lawa yavele mhlambe lapha angicathi uma uya kwi-status ukuthi kakhulu ngo-WhatsApp ungixolele. Uma ngabe kodwa ubheka lawo ma-groups lawo suke khona ama-suggestion lapho even obona khona no-SABC plus WhatsApp channel no public service vacancy sikhula nayo itholakala kuleyo group leyo, uyakwazi ukuthi uyiseshe ukuthi public service vacancy sikhula WhatsApp. Ukhulume ngendzaba yeminyaka zinhle ukuthi esikhatsini lesinyenti bahlala kakhulu njengoba balile ukuthi uhleli cishe iminyaka leyimfica. Ukhulume ngendzaba yeminyaka ukuthi iminyaka igcine seyindlulele. Esikhatsini lesinyenti imisebentini siyati ukuthi bafaka 18 kuya ku 35 years. Ingabe laba ngetulu kwa 35 years bona bese nibabekaphi? Kuyiqiniso ukuthi sisabona ukuthi kusenama internship a-advertiswa ama-department. Iqiniso lelo. Be-advertise ama-internship abatafuna umuntu ona 18 to 25. Loko singakusho singangabazi ukuthi isuke kugcinazela abanye abantu abafuna amathuba omsebenzi noma abafuna ukuzothola i-experience kuhulumeni. Asikugqugquzeli ukuthi ama-department ayenze into efana naleyo. Isuke sithi internship isivuleleke kuwo wonke umuntu owumhlali khona ama-qualification nodinga i-experience kuleyo field leyo asuke efuna ukuthi angaqashwa kuyona. Njengoba ne-public service regulation yethu ukuthi umuntu oqashwa uhulumeni uqala ku-15 years and bese ingakunikeza ukuthi akuze kuyogcina kuphi. Okuwukuthi akukho-ke into informa ukuthi i-internship kuthiwe ingagciniswa ku-35 years because kunabantu ababekade begcinazelekile and sinama-background angafani singabahlali base-South Africa. Kuyenzeka ukuthi umuntu uya esikoleni late, omunye uqale wayosebenza wathola imali, izinto zingahambi kahle ekhaya, or mhlawumbe waqale kwasebenza abanye abadala phambi kwakhe ekhaya bakwazi ukuthola amandla okuthi bamfundise. Lo muntu bese mase seqedile ukufunda usuqhamuka nomthetho othwele uqasha 18 to 35 kwi-internship. So lokho siyakuxeka kakhulu ukuthi kwenziwa ama-department ama-internship. Ngicela ukubamba nje kancane khona lapho ke Mr Mweli, angibuye kuwe ke la mnumzane Obakeng. Kanti ke umnumzane Obakeng ungilophethe ikakhulukadi la ku Center for Fourth Industrial Revolution South Africa. Mnumzane Hlatshwayo, ingabe mhlambe kuchaza kabandi yini i-Fourth Industrial Revolution? Okay, ukuyibeka nje kalula, i-Fourth Industrial Revolution ilokho esikubiza ukuthi infusion yama-technology uma waletha wonke together, and sazi ukuthi ilokho kubase ukuthi kune-first industrial, second industrial, third industrial. So lama-industrial revolution amathathu avele kufika i-Fourth Industrial Revolution iwaqhumanise wonke. Ilapho sikwazi ukuthi sithathe imishini ikwazi ukuthi ikhulumisane, sikwazi ukuthi sithathe abantu bakwazi ukuthi basebenzise mhlambe ama-sensors nakho wonke information ukuthi bakwazi ukuthi bathathe information from kwenye indawo bayise kwenye indawo, and lokho ku-include ama-technologies afana nabo Internet of Things, kufana noma technology afana nabo big data, abo digitalization. So kunama-technology nje amaningi awa-available lawa awasetshenziswa azeswa wonke together in one pool ukuthi akwazi ukusinikeza le revolution, industrial revolution forth. Ukhuluma ngenzaba yekuhlangana kwema-technologies lakhona, ama-technologies lakhona. Ngiyacabanga ufaka phakathi i-artificial intelligence, smart technology, algorithms, robotics. Ingabe mhlambe unganani umthelela we-Fourth Industrial Revolution? Ukhuluma iqiniso, kumele sazi ukuthi njengoba singabahlali bala eSouth Africa, iSouth Africa it's not an island on its own. Siyangabantu ukuthi sihlala nomhlaba wonke. So umhlaba mahamba uguqula izinto, ushintsha izinto. Nathi kumele sikwazi ukuthi sizibeke kulelo zinga, sikwazi ukuthi sihlalisane or sisebenzisane nabo. I mean mawuthi yabuka
La ekhaya nje sineyimoto esikwazi ukuthi siyazi-assembler kodwa iy'moto zakhona zihamba biziswe emazweni. So amazwe angaphandle ayazi ukuthi banala ukuthi baneloko abakufunayo ukuthi ukwazi ukuthi sikukhiphe. So siyakwazi ukuthi njengoba thina sithi asikwazi ukuthi sibe kulelo zinga nathi ukuthi sibe productive as a country, sibe competitive nakhona futhi with other nations. So noma siyathanda or asithandi, i-4IR is there and kumele sikwazi ukuthi thina njengabahlali sikwazi ukuyi-embrace ukuthi sikwazi uku-enhance i-efficiency yethu, i-performance yethu and the way impilo zethu zingakhona. Ingabe mhlambe ngitibita ifundo mhlambe lekumele umuntu awetifunza ukuthi abe ingcenye ye-4th Industrial Revolution njengoba esibalile nangizinhle uhledi cishe iminyaka leyimfica wendi public management soluhlede ekhaya. Ngabe mhlambe ngitibita ifundo lekumele umuntu lomusha hamba awetifunza makafuna kuba ingcenye ye-4th Industrial Revolution. Into mina ngithanda ukuyisho njengoba ngisizwa ne-story sikazinhle ukuthi akusho ukuthi ngoba kune-4IR manje kumele manje yonke into esiyaziyo sesiyayilahla, cha. Into ukuthi i-4IR it's not like a silver bullet ezoshintsha yonke into. Lokho uzinhle akufundele kuyasebenza futhi namanje. Ukuthi nje kumele ukuthi kube nezinto ozenzayo sokwazi ukuthi zi-complemente lemfundo onayo. Noma sekuthiwa mhlambe kuza i-robotics, akusho ukuthi manje i-robotics izosebenza iyodwa. Le yonke lento besihlala siyenza izomena ukuthi iyenzeke. Ukuthi nje i-robotics kumele ize lapho izoyenzani, izo-enhance, yenza ukuthi kube lula. Futhi kusheshe futhi kube safe asithi mhlambe we are in an industry like mine maye ukuthi usebenzisa i-technology kumele yenze ukuthi impilo yakho iphephe ungasuki ukuthi manje abantu mabeya lapha bayoshonela emgodini. So into ukuthi mhlambe mindset kumele siyishintshe ukuthi i-4IR akusho ukuthi kushintsha yonke into, just ukuthi indlela esenza izinto ngayo sokwazi ukuthi manje kuze kube ngcono. So asithi i-case kazinhle sithathe lo lwazi analo. Lolwazi analo li-important ngoba ayikho irobot ezofika ukwenza lokho akwenzayo. Kodwa mhlambe kunokunye ukuthi ikwazi ukumsiza ukuthi ezinye izinto zenzeke kalula, zenzeke futhi ngokusheshsha. And izinto ezijwayele ukwenzeka njalo sikwazi ukuthi sizifake ukuthi zibe streamlined and then zizenzekele ngoku-automate ngokuzona. Mnumzane Hlatshwayo sibonga kakhulu isikhathi sakho lesiphe sona. Thank you. Mnumzane Moyeli sibonga kakhulu isikhathi sakho lesiphe sona kanye nawe sezinhle sibonga kakhulu nawe isikhathi sakho lesiphe sona. Sesithi khumu ngembukeli silithimba letindzaba Letisematseni letinaba nabile asiphinde sihlangane futhi evikini lelitako sisale kahle.